Okay, Miss KYF 2025. Kumaha? Ni. Okay, ni ke hai hilu ni seperti ini mati. Okay, winner of Miss KYF 2025. The very beautiful, the very talented. Ini ngedog nai, ini ngicing sam nai. Pada kadu be, ini ngicing sam nai. Karbí Youth, winner of Miss KYF 2025. Here we go. Karbí Youth. Come on, everyone, put your hands together for the winner of Miss KYF 2020.
gano sumatua kong jen lagi semoro besi koi sikoti thakong jen misiki ai hahi thakibi toke sa thakong singkat kimi nangkele singkarom si putri thang thang asli lulane ritlo ke dam ke lame singkat kimi nangkele singkarom si putri thang thang asli lulane ritlo ke dam ke lame 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 এখানে সকলে অকমান সহযোগ কৰিব দেই তাৰি বৰমাজি হ'ব Together for this lovely couple, Mr. Bibhu Teron and Mrs. Chintu Krobi. Telling you about Mr. Bibhu Teron, he's a dashing Karbí actor and also